ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯔꯛꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯏꯁꯪꯗ ꯈꯣꯏꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯂꯥꯏ ꯈꯣꯏꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯐꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯇꯥꯟꯒꯦꯅ ꯈꯣꯏꯔꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯩ ꯐꯠꯇꯕ ꯇꯥꯖꯔꯒꯦ ꯑꯩ ꯐꯠꯇꯕ ꯊꯨꯡꯍꯟꯕꯤꯌꯣꯅꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯝꯇꯗ ꯅꯤꯔꯝꯃꯣꯏ ꯙꯔꯃ ꯖꯥꯇꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯄꯨꯡꯂꯨꯞ ꯑꯝꯇꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯜꯗ ꯅꯤꯒꯦꯔꯥ ꯃꯣꯁꯇꯔꯒꯤ ꯆꯔꯆꯇ ꯅꯤꯒꯦꯔꯥ ꯑꯝꯇ ꯅꯤꯔꯝꯃꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯁꯪꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯨꯖꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯐꯖꯕ ꯂꯣ ꯐꯖꯕ ꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯥꯟꯁ ꯐꯖꯕ ꯕꯤꯜ ꯐꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯍꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯠ ꯃꯈꯣꯏꯅꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯈꯜꯁꯨ ꯃꯤꯔꯦꯞꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯔ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯁꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯆꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯁꯇꯝꯒꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯏꯚꯟ PR ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯣꯂꯥꯞꯁ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯃꯊꯧ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯀꯟꯅ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯅ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯆꯠꯅꯍꯜꯂꯒ ꯗꯦꯟ ꯐ꯭रीडम ꯑꯣꯐ ꯄ꯭रेस फोर्थ पिलर ऑफ सोसाइटी मीडिया की पोचे कलल मतम दे कोई फंगनी नत्रगदी आई कोई सुमाइन सुम खनरगा टीवी द नैनरगा हाइबे तब कोई वखल खर पुथोई हाइबे मे आना तोपिरो पुतोपिरो आई कोई पथा सगी के केसु कायदे ngangingbagi nate कोई ngangi टॉपिक अम पिरे ngangaga हेते याबसु नते तागदो मफम सिंगदा लेंगाको सिंग लेंगाको मरी लेनेब सिंग एडमिनिस्ट्रेटर सिंग अरुगो एजुकेटिव सिंग लेजिस्लेचर सिंग जुडिशरी सिंग नसु आई कोई दगे हेना लाइलाइ सोबो खंगबो मयाम सिंग दो ngasi लेंगाको मरत लोइ लेरे नत्रो मखोइगी पोट मयाम सिंगदा मदुगी पोचे नैनबि कांदा अखोइना ngasi थोंग थलियो पोचे थोंग दा हांगदोपिरो हांगदोकांदा सिगुंबा मयाम सिंगसे थुपचनबिरकांदा पीस हाइबा पोतो पोरकनो होनसी अदुगा स्वाइदा अखोइ यंगो ngasi कनोगी अखोइ थादौगी लीडर दु आई इम्फाल दा लै ngasi ngasi ने उरमबदुको अखोइ कसु फ्री ओरे अखोइ कसु लैते मा थागले मा मतोम दा लाकदुना यारोयबा अतै मयाम अमदुम कीबा हंगोइबा तुक चब यावरिबा देन प्लेन दा खरा हेलीकॉप्टर दा पोरगा एयरपोर्ट दा पाहिन मदुना यारोयबा हौजिक इवन अमित शाहना ममांग दा मार्च 8 ता फ्री मूवमेंट लेहलनी हाई अदुगी मतुंग दा मु था मगी मनुंग दा बायोमेट्रिक अटेंडेंस लौडगा अतोप डिपोर्ट तौथोंनि हाई सेप्टेम्बर थादर कनो ओरंगनि अक्टोबर अमुक थोखरे मदु कछु माइ पाकिद्रे हंजन स्वाइ माइ थीब लैबसे मसिगी महत्ता चिनगा थबक मानबा पोट खरा लेंगाकपो सिंगी मरक्तक जिजो बोट सेंटर अरुगा स्टेट जि पाइबिरु कांगुनसु थबक ओइना चिन नतब मीडिया दा फजनब नतब थबक ओइना ओंथो पिद्रगदी और पॉलिसी सबजान सेमगा मिटै फ्रुटना हाइबा जगा अहुमजदगी हेक लेहनगिद्रबा मुथत खरबा दुम सुमाइ सुम सही सांग तंबा मुथतलिगे मतिक लेहनद्रिगे मतिक मणिपुर की इकोनॉमी मणिपुर की असेंग सक्तम मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कायदबा आइडिया मणिपुर गांगरिबसे वहाई गतंगाइनि थबक तो ओंतोप सुंगम मोयना किरण दलांगचगी ओजा खोगी ओजा विजन जो हाइबी बदमाइना हजिक फुल्ली खोगी नेशनल हाईवे सिंग चलहनगे नत्रगना खोगी आईडीपी सिंगसिना मयुमेम द हंजलनगे हाई तारागदि खोगी मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट अमदि सेंट्रल गवर्नमेंट अनिमक्सिना चाना खोगी थबक से लोकल कांदा खोगी मिलिटरी क्रैकडाउन मसी ममादगी सुम तोगान इंटेलेक्चुअल सिंगना सुदुम हारगा लाबनि मिलिटरी क्रैकडाउन तोबसे दरकार ओरे मणिपुर दा नतदारगदि इरांग सियाम कोइना सांगथारनि लमहेनबा सिंग सेदमा खेलगा लै हाबगी पोट अमखकसु लैबनि बट होजिकी हारिबा समाना मिलिटरी क्रैकडाउन तोतारगदि खोगी मरोइना नेशनल हाईवे सिंग चटपा याद्रबा मदि आईडीपी सिंग हंजनबा याद्रबा सिमसी यामना अतुबा मतम हंजनबा यारकनी हाना खनबिबरा कमाय थमिनिंग मसान ताबने मदु याम चुंग वाफम ने ताउ जोइन थंबी वाफम दा खोगी मिलिटरी क्रैकडाउन तोबुजी खोइना हेक होरपोदगी खोइ इरान कन्फ्लिक्ट सेक थोलोपोदगी अदुम हारगा लागो पोट याम दा काले पोट अमनी लोइना आर्म फोर्सेस स्पेशल वार 1958 ना पीरिबा मागी खुदोंचा मयाम से इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस सिंग दा और स्टेट फोर्सेस सिंग लोइ फंगबा गातने सिगी पोटसे बेली द लेरिंगाय दा मदुगी मिकअप मिराव खोल ngasi bok loidri mi mayam hat khiba degi fake encounter fake arrest prosecution sanction pi da bai matang hujik leiri then singilam da tawde hujik te khoina politician sing natraga party political party sing na nga ke wafam sing da matang khudong chaba lawna ma ngang na ba vote ko ma ba rom da chat leigre hujik irang conflict sigi loision bai pochi wafam thamaga yamna maru ba particularization ngasi khanari ba Moreh Ccpur da ekoi Amuk Hanna Khongdaba Ngamlaroidra ba hai pochi even kampu pi yauna hai ba mafam ohum ji maru ba mafam ne sigi mafam ohum ji kari maru no hai
kanda hojikti mapam ahumsi sangba yahandabasina marum orakanda manipur gi economy da amadi Southeast Asian gi gateway oriba ekoi Moreh ne ba sengna haigadi ekoi gi bilateral kaino haitare we ma ekoi India Myanmar Thailand gi sigi lambi sigi masigi proposal kaino magi bilateral kaino leidibni sigi posi bokta masi thidek pane yanglen churu economy gi thidek pane na lobu ta bani kari marum gi thidek ino adadi ekoi iramdam manipur gi economy se ngasidi tawai maki thidek na plan tawda ekoi gi so called ekoi ne haiba illegal immigrants narco terrorists chin kuki furup kangu kulai paiba sing makoi gi samnaba support sing drug mafia cartels mayam sing na to reports the government of India is still why they are staying as a silent spectator at this juncture neba sigi post ni huji koina hangba yar se ado tagadi aikoina taseng na haragadi masi kari gi huji military crackdown torokanda hariba mafam da leramba mitai furup sing je kari gi pusal loi doino haiba se asobu ko selamne matam mama koina fast war mamang dagi hauna koi chum nainarga sum yeng se ba so sampur ga se koi manipur gi police ka se thamam ni hana ko then ekoi gi Moreh kamai lerami adai kasada bokda thamamaga kasada gi hajalga jiri de thamgi wari leidi koina ko suma mayam de koina ta sengna hojik tori mongje thoiding maru kra chai thoga ko si khullu gaina adai somna kanna somda ne koina thoiding maru mayam de khulal laga thamba asomna kandana ekoi gi adugumba chin kuki narco terrorists or any kodi modi militants ka terrorists hai dare ko makhoina asona kanda diamond sing chana sing khulal laga thambai mohongla ekoi gi resources sing je adana ekoi yengo ekoi second war gi matungda Moreh da Tamil kangu la krisi second war matung da orangane khali ko then mamang da ekoi early 90s da kuki ga naga ka thokpa muk ching je la yeng je swais da ekoi guzik naga ka yam tari Moreh da tagidre leitrabani hadak maitai gi yum khara ekoi mayam ama mai tharak ko thau da khara leibido manipur police na leiyena tai ko aduge kayam chumuno kayam lamano na let subject to correction oisi ko chalu drabnina khara di leiri hai adu aina haijening edi ekoi gi marup STPO ananji ekoi handaki irang mungda Moreh da sniper na kapa hat khreb ko madugi follow up action sing yang kan ngasi bokta tana dana father military down the tobo se koi ude adu ngarang na ni koi nambol sabla to ki potadi koi Assam rifle si kanda kudak nunga laga to koi tana dana father mi nam chumna ta lan ba phot amana oisi moina claim to beli gi la lo amada ko koi na adu puki ni still music so dum lai adu bo ai koi na hijenic badi madugi potuna amma oira kanda ai koi shumba mayam ama ngasi koi na thengnari ba pot se koi sahi ani makhai enjala fokta iramdam manipur gi economy ji pura thidi oga lai bitar gadi ai koi na constitutional failure oire administrative failure oire hana constitutional provision manungda aikoi gi madugi poto ngathok chanaba when state sina adum bodu fail oiraga administrative failure natra constitutional failure oiba taragadi it should be the duty of the union to protect a state from such condition high whenever now we are in president rule imposing article 355 so imposed to kangok de 356 imposed to ngasi leiba aikoi se ngasi de koi government of India president gi makha da governors gi makha da governors lena leiba aikoi ngasi kari ngak thopi de constitution na provide to ba constitutional framework manung de yaujar leiba da ngasi aikoi terrorist sing khujin thrang du phong na yenga leido maram si kari no adu de haib mafum ahum sing se koi ngasa haibdune gateway ganoni aikoi gi Southeast Asia ne haide then aikoi Susampur Moreh gi potna adu oya Susampur ji kaino ngasai Tuiva river na aga Barak river gi ani gi conjunction obi yam phajaba mafam oi to dispone ne hairi ko then ikoi na ngaloi waterfall kaino moi da maming leiba Khuga dam nauna sembada ko tourist ki attraction oiba natural beauty oiba magi dance sports oiba grass oiba mayam sing pot mayam do adugi major commercial hub ni moi jaga adugi aduga center for tribal kari haitare culture adu highlighted by tribal museum and local handicrafts and coach Sampur ji khangri neba magi natural attraction gi manung da ngasai Khuga dam yauri ngangloi keno yauri tipai muk yauri madugi potuna ngasai gi khoi gi yamna acho waterfall manipur manung da phangba khoin thajadaba mafam haitare adum sir leiri ni ai Thalong cave khoina dro leiri adugi pot da adagi magi scrubbing sculpture mayam khoi thengnari adu sumba mayam singsi leiriba pot mayam je yamna pikpa khoi gi jaga ama khak haitare 4570 square kilometer oi hai aduga ngasai Moreh gi di madi town ni ko aduga ta sengna hai ga di magi pot di Tenopol district ki manung chan ba yam pikpa jaga amani 1213 kilometer square kilometer ko oiba jaga amani adubu magi pot se yamna phajaba Tenopol 760 to 3050 meters po wang ba khoi gi loina jaga mayam je
फजन उब फंग टूरिस्ट ने यामना अट्रैक्ट ओइबा जगह ने बा मागे हाईएस्ट पॉइंट ngasai इंडो म्यांमार रोड ता मणिपुर लेबदा लई हाइबा जगह सिंग से अखोइना सुंबा जगह सिंग दा अखोइगी टूरिस्ट की अट्रैक्शन ओइगदबा अखोइगी इकोनॉमी अपग्रेड तौगदबा अरगे अखोइगी तसेंग हाइगदी गेटवे ने ngasai ना हाइजगिबा मेजर कमर्शियल हब ओइबा जगह से थिंजलगा थंबा हाइबस्ती अरे सोना का यामना अखोइगी इकोनॉमी थिदक पाजे मणिपुर से साखुत पसुया यादे नमजलगा थंबा पोने देन कांगपोपी रोंदों चकांदा कांगपोपी 1698 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर गुम ओय अदुगी पोतुदा ngasai gi magi subdivision ahum senapati dei khaidoga sada hill west sada hill east aruga saitu ga madugi potu dagi sem gi bo pot ni ko mase ko 2016 dagi ko ngong bisa adugi potu da magi potu dei khoina magi national highway number 2 se masigi potsi magi kaino da thadat laga thamaga di mana connection ju sona kandana mu dimapur taraga dimapur dagi nagaland kai ga taraga ate ate mayam ama rest of the country gi mayam route to samine sigi pot mayam ikoi gi yamna important oi ba ikoi gi commercial gi kaino pot oi ba magi development center administrative loyo Oyo posing a loin tingle like Ganda, Nasi Tumina Labis, the Equina, Nasagi, popular government gay, Natraga, any Amagi, Equinasum, Hina Port Mayam sings here. Swice the Equina Husiti, Kaino, Equina, Hining is Haikanda, Tashing Haragadi, Haibong Khongdaba, Adu the Equina, Morega, Sosampurga, Kampopiga, Homsi, Matam Supada, Husikimona buffer zone, Nansu sign, Tono Matamda, cannot only Adu Tony, Amuk, buffer zone, Handui, Handote, over the Tumina government of Indiana state governor, like Shalakpa, now Husik popular government. Government of Indiana, governor on behalf of the government of India, the constitution in a provision in a right to equality, Article 14 the period, Article 19 the Kariyauri, 21 the Kariyauri, 32 book, is the 14 and 30 book Kariyauri, Hive sings here. I couldn't hide the money in a Kangler for my name. Sigi put my arms singing a scene in a video of Hivesty. I call you Furu Kangu say, I couldn't see Karigumba, Koi Kari, Moreh is the Yamna, two Matamda, Yamna Matona Laiva, Natraga, Moreh the Latavia, they could Moreh and they have Kangu sings here. Fully protection period kana sai tamon haige du maina thamdraba so champur more kaunpi la hendragadi manipur gi ekoi gi jaga sings da ekoi gi yellow fruit indigenous people hariba naga ga mite fruit kanena ata yaudi habina te mayam ma macha mayam yauri ko sigi portion la hendaba ta gadi manipur muthatpada ngasai gi poto aikoina hariba kanglu fruit kharana muthatnaba honabasida government of Indiana silence spectrum leiba ta gadi ekoi kari to mathau ta ga habase now it's time to wake up aruga political mileage kar lona ba kaino hunna ba ngangna budum te buji praja sing pamina idps singi kaino da si hanjalalani si torni hayo me kaino ngam de buji boko kari ngamdrino adu tagari idps sing ngasi hanjarage hariba pot mayam du da mayam ma nakan na iroiraga chatana cycle line da ko ari somna kan da ngarang nahan yam nungai bamna bisempur gi da lorok panthai hore e haina security review meeting dc additional dc madai sp mayam jaruga bisempur gi tabu ure ko sumaina low lokpada low lohan gadabani security arrangement phasana tawudami tawus maina mi singdo laiba matamda khulai matik chana paiba mi sama chani nga le kanda heta khuda ta hat pangam gadong na teba mamangi so sampudagi sumaina outbreak ohen gi ba ikhogi 2023 gi me ahum dagi hoji khoina tawriba hoji lotion mangam chai nim kai henjal ko pot lai sidi security measures khara shortest lapse lai gi baine ba hogi ti sab chana khangabani na hogi ti madugi mafam point da yamna tight security thamagana mi singse halallakanda aikhogi senthok lambi oigadaba aikoi economy gi backbone oiba jaga se thidi ega thamai moto masi yokatba chumi aikoi hujik loyam thina ware covid 19 number mo oraga covid 19 matung na masina oraga adigi hujik sumain sum ikona tawdan thamgi taragadi manipur gi praja miyam sigi lalolitik macha tawjaba adigi ikona hujik gateway ni south asia gi kaina haiba trans highway transit highway adu look is policy ek is policy mayam du kana ba kari no ba more lambi phok to hujik sengriba lambi phajaba mayam hujik cry le dige ba then adu itagadi ikona swice da ikoi furu kanglu masen su kitang bhab tamino mathok tai ikoi masel se hujik social media users singna social media se paiga se tamoi maram kanong irakpa tamonong khumba tamo support to nong khumba ai meram irakpa amana khumba ai nong khumba sigi phim da sathana ba je siju kitang lepa mathok tai ikoi na hujik politicians sing administrators sing bureaucrat officers sing tawdaba sing do aikoi praja amoina aikoina wakal on the labor thing the puthoga si lai hana positive way da madugi approach amaka governor da masigi punna thomjanba thamba wakatpa amadi ikoda mangonda khanganba mathau taina khali natragadi aikoi hujik lai film sida karigumba more sosampur aduga se yaudaba topic da kangpopi hariba ohum se karigumba mite fruit se hana tabadong taramdraba aru tagadi mapanagi changjalakpa khulai paiba terrorist kangu gi pandam
थुंगनबा नत्रगा थुंगिबा सिदैजा अखोई तुमिना येंगा लेहौबा अरुगा सिंकिंग कम्युनिटी ओइरे हारिबा पॉपुलेशन ग्रोथ से मसागी हाना लेजबि कन जु हेंगदबा 53% लेमदगी हंदग्रबा अरुगा 7-8% लेमदु जि आयों काग्रबा अरगी नागागी न कयानो 18 ला 17 ला माइ लेगिबदुजु हेंगतना लेबा अदुम अखोई से अदुम अखोई दी अपुनबगी सक्तम ngakadabani territorial integrity kaibi yaroi indigenous people अखोई ने अदुम लावबा मपानै चंगचलप मयाम सिंग थुमलगा चाबै पोट लाकनी अदु हौजिक सिगी पोट मणिपुर थोइसिना पराम ओरगा मणिपुर की पोट याम कना चौगटपा अखोई थंगनब लेबाक अमचो मिजोरामना मिजोराम के सीएम ना हुजिक मोई इलीगल इमिग्रेंट्स मयाम सिंगदो तखाइरगनी सी तौरगनी न तौबा हौरइसे अखोई स्वाइदने अखोई तामोन पल हाँ नगे अखोई बीजेपी गवर्नमेंट लेरिंगाइदा ममांग गवर्नमेंट बीजेपी कांग्रेस को वाफम नतेको तामो बिरे लेरिंगाइदा illegal immigrants sing takthokadabani NRC chanangadabani biometric attendance lawgadabani makhoi deport tawgadabani aduga makhoina forest land singda encroach tawchalabo takthokadabani haina tawgiba pot mayam drug thaloidabani popi conservation thingadabani waran drug torokpodo madagi saroga horokpni lebe irang se mangon tainagadong mati husi praja singna puthon pot magi apaphataba tokro makeup thole me pot da focus taroga sigi pot sida koi kamaina lupsal laga madugi pot da हेना माना पुथोंबदु नतबा हौजिक मखा ताबा पोता अखोगी कमर्शियल हब ओरिबा मफम मरुइना सोमसो चामपुरदु मिजोराम लमदा सम्मगसु टिपाइमोरमदगी को मदुमा खितंग लामना थंग्रगसु अखोगी मोरे लंबीने काउपी लंबीने जिरी लंबीदसु दम मोइना थतना खोनबा तौ मयाम यावइदनको सुंबा अखोगी मेन इकोनॉमी की लाइन सिंगसे कमाइने अखोई चलनजिगे हाइबा पोतुदा अखोगी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन थिंक टैंक मयाम अरुग एज वेल एज मणिपुर की हुजिक गवर्नमेंट लेट्रिंग मनुंगदा पीआर लेट्रिंग मनुंगदा पाइरिबा ब्यूरोक्रेट ऑफिसर्स मयाम सिंगसिना खुदक सिल्लकांदा थौना फबा लेजगे हाइबा कांगु सिंगदो nga pi senbira kanda more kambopi maruina champur se thamgadabne na aham rong ge robin swain thamje okay am bazan thambi krai gi maruina masida khoi gi security arrangement natragana khoi manipur government ki natragana khoi hozik presidential lebani na governor ki makhada lebani na masida paribar related oiba khoi gi authority sing bureaucrat officers sing sina khoi gi yam fully initiative amakhak lobira kanda security arrangement se patana tobira kanda khoi gi masi da लेहनबगी होटनबसे थबक ओइनो पांगथोरक तारागदि मे यामना थुनमक खोगी आईडीपी सिंग से मयमदा हंजमना गमगदोरिबनी अदुबु पाइखलगदोरिबा अथॉरिटी सिंगसिना खोई थबक ओइनो ओंथोपिरक्ता तारागदि खोई आईडीपी सिंगना लेजरगे हाइरा चंगुरगा सुम खोइदा कितंग सेफ ओइदबगी पोट अमा खकलिबनी ngasi फावबदा आईडीपी सिंग मपुंग फार हंजनबा ngamdaba masina IDP sing na ngasi relief camp ta khoi gi awaba kaya mayung naraga leiba habe tare masa manipur government ki side ki dongan ba step sing lokhalaga so gi pain da ba habe tare isa gi yum da gi henba karishu leiba nate chaba thappa watlaga su isa gi yum da leiba sina khara tang war ba su mathan se oza kiran da lakche oza khoi gi illegal immigrants ki matang habe tare manipur gi thoi va conflict se illegal immigrants na thoan bane habe gi pose mak yam ifong fong na khangnara bo afung ngak tani khoi gi leader sing abadagi gi Kani koi security leaders sing hai tara koi ki masina so phongdo om balera bani adubo koi ki India government have tara central government na so illegal immigrants ki matang da masi yamna thuna mkhoi mkhoi ki maram da deport tawgani masai da di compromise amada tawro have of phongdo kre prime minister na September da lambadu da so koi ki Chorchanpur da pangthok ki ba public meeting da koi Manipur ki governor na so koi hai ki base Chorchanpur da leiba miyam na so illegal immigrants sing changa ko matanda mkhoi ki chagjafam bibi kan ha wa phongdo pasu laikrapani but illegal immigrants thuan ba ni habagi posu khanga ga laireba duga illegal immigrants sing na khoigi tongan ba illegal oi ba thabak mayam so lokhalaga laire habasu khanga ga laire but du mo khoidadi yamna effective oi action se lokhat pa thengna de but nakalamarom da yang kana manipur da leba maidai sing na haribasini makhoi masagi maram damda makhoi masagi yum da hanjalaga leizage habani masadi illegal oi ba potsu nate adubu haribasidadi thabak se chapchana lokhat pangam da ba adu itaragadi hana dukshong na khoigi central government India government sina na na kuki militant sing the support tora bra habe gi pot amakak su praja sing na chingnaraga su lak pa habe tare masam tan de kamai thamini tasing ha gadi mase due to lack of manpower ha the security arrangement what pagine are ta gadi koi gi police act dum yauje laibane ba koi na semba yai ha be je magistrate na ya piraga my concern SP sing na ga ikhalaga ko magi tasing na ha gadi koi gi special police force semba yai BDF sem gris maina ko si smaina mafam gi lanjener laiba sing se ai koi tasing na mo koi kulai pailaga lal hol je habna te ko
government ki support ta ekoi ta sengna haidi mokoi ju kulai matik chaba pahelaga mun maram dam da aduga government ki bathau masa ma su tolo posi rehabilitation center da IDP sing lai me am da thadare paisa do adugi mahut moi family sing do moi da chana ba chuna ba police oi banga moi da wo sibai nga moi da chak thong hap ke wai chit hap ke taroga moi gi jaga Moreh gi su Moreh jaga de khangan bi ba natragana sab chaba policy ma ekoi ta sengna haragadi ekoi gi semba ma daka oi ba moi IDP sing je masa masa jaga le na ba ma alaidra police ki ujiki ek tu gi makha de yauri ba special police force semba yawa da maina makoi gi battalion ama natraga any battalion semba natraga regiment ama semba ga ekoi gi men power wa liba security arrangement wa liba se mapani gi changjal pa mapani gi pusal iba ekoi gi kano hype tare security forces arrangement sing paramilitary forces sing je koi manipur prajana thajadre haramina lejasun o makoi ju makoi gi kano da counter insurgency operation or any other ekoi gi law and order maintain to ama magi moi lejasun adubu madoi Moreh kan jage Moreh kan gadam ne wakal chen ba kangu sing se makoi khara du di han pusal ga thamma matau dai ba pusal thammo na da makoi kulai khara pai ba matau dai ba kulai pai ba se government gi authorization yauna government nga sai koi hero ki incident am da BDF chem gi da maina haujik Moreh gi incidents natraga kangpi incidents so sample incident hai bia de se manipur apun ba gi ne ba manipur apun ba gi saktam thugai dan bai da makta ekoi ta seng na hai gi hujiki police ki ek ta su tum yaujar ga sem ba hai lei ba sing che sem ga makoi ji government gi makha da miyeng makha da sadan training toroga madu mafam du pusan ba changi ado hana madu gi posting da ekoi ta seng na conflict si third me doni jinsi de hujik lab bok da ekoi hujik karino da ka oi se makoi Moreh de gi changning ba mi chu champur le ni mi kangpi le ni moi lai sing je kana kana pala khando ga natraga leiram da mi chu koi leiru ge ne haiba sing do leihel se ekoi ta seng na nungsi ba leba nungsi ba mayam se ko aduga ngal le se ba aduga government amadi politicians sing gi kadar madar tat mat ki lang da thola thamadi ko ekoi IDP sing je mayum da hanjan do yang wat ki ne na khale maram de ekoi na jusik challenge inspector leba lali ekoi na ngasi thammi bo wai kare sidi ekoi na uba pien da ba khara do hai bane ba whole every politician or any government machineries or any government ge administrator kudi ma loina ma khaitre lale habdi roi moi planning policy me am pai kalam ngani madu gi manung da yamna sudden and speedy arrangement for those IDPs angasai tamuna haibudo simaji ngange aw buju pijage adagi chabu thaage sahi kyano thammage mi khara ngamjaba khara madu moi pen thok drive to kachu yaroi pen no myam lakani aduna madu gi potuma lei aduna maruoina mafam ahum sidi masigi se ekoi tasengna khudak tagi masa gi khori nauri tabam hai tare ko madu da changna ba government hona ba chumi aruga ekoina tasengna huji yengo sigi mayam jing mong da technopol gi manung chana lei ba Moreh se town ni ko sigi se tasengna one the most peaceful and beautiful tourist destination in northeastern state of Manipur na haraga lera mineba hambada hauji karai chakrage ba अखोगी सिटी की यामना चाहिंगनबा अदगी यामना काहेतरे अवान वाई मनु काउथोग दम लगा ngasiदी Moreh कोरुगे अदु चलुगे न चलगा नुंगाइनर मिनि ngasi चट फंगद्रबनेबा अरो तागदी अखोइना मधु मागी सब डिवीजन अहुम हाइदे Moreh ने मचिने तेनो पोरेन पुल्ला मधुगी पोतुदा ngai सब डिवीजन निको Moreh से को अदुना अदु known for its commercial importance and border town माने हाइबदा करिगिनो याम मरुइबा pot amakak Moreh na role ko lori kaino madudi custom and immigration checkpoint for India Myanmar border trade che makoi ni handle tawi karamano cargo amadi passenger movement che Moreh gi jaga se international go po che deal to ko se Moreh gatane masi po thadat agadi koi kamaina international gi ngasai koi na have a look is policy act is policy do kari kana do no ba aro ta gadi koi na ngasai gi moi gi proper verification ngasai ta mona hayi do nang kanai ma chano naming kari kawi na pa ming kari koi na pu ming kari kawi nang krai da hori hai po che even huzik any cookie Tribe 203 da madugi di AST list include tokchang giduji Paulilan bokta music mastermind haiji ma any cookie tribe kar ineba any cookie tribe hu kaino cookie tribe amage tai bu madu yaw ini adudi aikoina kampo pidu kaino quite important ai sam haiji do national highway 2 like the important transit point for peoples and good name koi commercial goods me am puraiba prajam yam puraiba prajam chadu ji kaung bisu ama oine ba topa India gi kaino gateway ne mana som the international gateway ori ni ko nakana yam maroi ani ne ba se kaung pi ga kaino ga se ga ni ngasai gi mo kaino gi so champu gi kaino ta wana te mo na tipai mo yari chambai potna amani ko aro di hujik mafam om je pura total collapse ho laga laiba taraga di madu laire su laure hujik te khoina ko aro hujik sindri adudi masi karamna kamaina amuk nauna mayon chonghan sige aibudi government gi mathau ne ba aro government gi mathau ne lai thokpadu hujik tarok na ai khoi su masi gi se government da takhai bam chume tumina laiba chumde chin laugera anaga thabak oina karina tawraga mkhoi da tani haiba poto adudi hujik te ai khoi constitution ji ai khoi gi tasengna khwai dagi
मरु ओइबा सोसाइटी में रन तौबदा रूल ऑफ लॉ लेहन बो होनबदा क्वाइट मरु ओइबा कॉन्स्टिट्यूशन से अम ओइरगा कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशनल कनोगी सेफगार्ड मैम लोइड फेलर ओइदे से कोइ मणिपुर दंग सिदी पीआर फावर फेल ओइदे हाइबगा चप माना द्रोहि लेसे पीआर फेल ओइरकबो तारगदी अखोइ सी तसेना तुमिन लेथोक तादे करमना अखोगी मालियंगी मियामना चही लिसिंग अनि अहुमगी मसागी पुवारी लेजबा अरुगा तसेंग हाइगि साउथ एशिया मनुंगदा निंगतमना पालंबा निंगथौ पानबा लेबाक अमनी अरुगा 1949 दा इंडिया दा मर्ज तौदंग ममांग दा अखोगी लेरंबा इपा इपु सिंगदी मसागी लुतोंग दा ई मरिक अमा जेलि फाउदा मिखा पोनबा हिनदे अरु मिखा पोन सिरबुदी लुतोंग दा ई मरिक अम सरजु थवाई भाउ थादोबा पामुदबनी हाइ वाफम जे ngasi generation ngasi surol lekoina masigi se lalalagador bra haib acho wang ama ngasi di swai de oide eba adu swai de koina masigi acho wang ori marks da ekoi hojikti sigi pot se ekoina tasengna government of india amadi tasengna balami ba lenga ani gi manaraga sanara pot amani na mayam so hainari buko adu hainari pot mayam do kauk thokana ngasi ekoi di number 1 da ka lebadi yamna athu matam da masigi mafam je leiramba mayam singse sangna bagi policy ma sabsan semba aduga police ki ek ta magi yaujari pot ta special police force semba yari haido bdf single man sembi redna adu kangpupi particularization tawkanda more aduga Ccpur da leiba kangu singse sigi singse with full arm government gi authorize oiba license ogera natraga admaina pithu ogera tolokra phirga hingjanaba natraga di aikoi ta sengna ga di AS policy gateway ni connecting India Myanmar Thailand gi magi trilateral highway gi kaino tawba ka ngasai tamona hayu di yam phajom yaweba aikoi gi manipur leiba praja kharaj di ngasai gi dimapur gi lambi singwa jiri gi lambi singwa phajana 6 lane 8 lane lo onthoga truck mayam thajala gura train gi daka oide then adu tagri ngasai gi China ge khoi gi mukna bada aikoi gi ju war head mayam pusalaga chingjalaga thamyana bagi train chau chau pora ira haibsu so wang tamu thoi oibe ai ko nang ko khaludra su adu de akoina hujik se akoi ta sena more is the commercial center oide ade international trade ko oide adagi masagi logistic hub ne ade gateway to South Asia ne na hairaga sum leiba tawba mayam se only sinda adagi thabak oina di paikhat pa yadri ba paikhat am khona thideke ba ade mapani changchel iba kangu singna madu ubodagi asom nakanda thangnaba lebak yam kanna lan taw khana sena thokna changchel sum leigi ba ngasai khoi gi cargo ga passenger gi adagi ai ngasai hai ba mayam ama magi transit point ma check point ma ju magi oiri dina ko sigi mathak da oina makoina madugi potu da tasengna hairaga di madu changjal la kanda tasengna election gra kanda makoina tasengna custom gi immigration gi port check point oi du bokta kala kamai changa ino mayam changjal ba chingi jaga changjal po yarom gani adu tagadi hojik deport tawba illegal immigrants adu tawba nakan state ki haiba na tamona haiba Mizoram gi port che Mizoram ga tagi wanti atop state na ne hojik ek takthorokpa inthokpa pusau to boji hawi enkaloba migidi moigi mejogi organization amagana young mejo student keno government da pressure to takai bawre sigi singje si lokthokadamni si tawgadamni si adena aikoi gi sumaina aikoi gi su aikoi gi CSO khangde ani mera pai bi khang leiba individual khang khoi pulap manaraga ungtang sigi jaga si lali si jaga ai tawena takai moi takai damaina matau tamjaba amadi adu mathau dai aduna sigi pot mayam ji tahodraba ado itagadi aikoi ta sengna haragadi masigi potse yamna aruba pot amada laigani aduna aikoi ta sengna kanmanga moido pot ama ngasi oisela iba potse aikoi ta sengna lengak sasan pairamba lengak sasan into ngasi president rule lairaga lokthok rakanda ngasi di adumba president rule lairaga su constitutional right to pot mayam du da constitution gi value lairakta ba aragi safeguard singji protection singji ngasi phangta pot siam lai baktimin lawi aduna aikoi ta sengna constitution kopna ne no mathau tai lengak ti yobira iba kangu singsu thauna phana ngasai gi koi chong thura kanda ai sima tauge na haiban ta mai gi chokri mokong do tekera kokera mathang kagera karora ai lebak miyam gi damakta si tauge naga si taurani naga si tausi hena akoin prajana lawba khonga chingthokna taba makoina na praja sing chingthokpira kanda aikoi da seng hagadi Manipur si Switzerland of the North East kaina haiba ngasi mangjala ari khoi peace loving people ni na haiba pota ona tenana yamna violence oiba yamna wild oiba cruel oiba lewak amadongna miyam olaiba pot kanana tholi kaidoi tam khangaga su ngasagi propaganda amasu akoi masigi si chumi moina to is lan bani khoi to is chumi haina to bungam gado se number 1 da di ekone division of powers the constitutional executive ki legislative ki judiciary gen piri ba pot se masi executive ngasai gi judiciary legislature se lawmaker ni khwai maton da lepa kan da makoina sumba mayam je thengna na ba ngak thok na ba law mayam ma sem gado ne ha ba se ekoi gi state ki oina law sembi ba center ki subject state ki subject magi leiba control list mayam singado kupna nei na bi ra kan da madugi matungina khogi assembly se
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯔꯛꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯏꯁꯪꯗ ꯈꯣꯏꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯂꯥꯏ ꯈꯣꯏꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯐꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯇꯥꯟꯒꯦꯅ ꯈꯣꯏꯔꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯅꯠꯇ꯭रो ꯑꯩ ꯐꯠꯇꯕ ꯇꯥꯖꯔꯒꯦ ꯑꯩ ꯐꯠꯇꯕ ꯊꯨꯡꯍꯟꯕꯤꯌꯣꯅꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯝꯇꯗ ꯅꯤꯔꯝꯃꯣꯏ ꯙꯔꯃ ꯖꯥꯇꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯄꯨꯡꯂꯨꯞ ꯑꯝꯇꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯜꯗ ꯅꯤꯒꯦꯔꯥ ꯃꯣꯁꯇꯔꯒꯤ ꯆꯔꯆꯇ ꯅꯤꯒꯦꯔꯥ ꯑꯝꯇ ꯅꯤꯔꯝꯃꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯁꯪꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯨꯖꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯐꯖꯕ ꯂꯣ ꯐꯖꯕ ꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯥꯟꯁ ꯐꯖꯕ ꯕꯤꯜ ꯐꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯍꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯈꯜꯁꯨ ꯃꯤꯔꯦꯞꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯔ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯁꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯆꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯁꯇꯝꯒꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯏꯚꯟ PR ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯣꯂꯥꯞꯁ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯃꯊꯧ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯀꯟꯅ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯅ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯆꯠꯅꯍꯜꯂꯒ ꯗꯦꯟ ꯐ꯭रीडम ऑफ प्रेस फोर्थ पिलर ऑफ सोसाइटी मीडिया की पोचे कलहल मतमदे कोई फंगनी नत्रगदी अखोई सुमाइन सुम खनरगा टीवी द नैनरगा हाइब हितब अखोई वाखल खर पुथोई हाइब मयाना तोपिरो पुतोपिरो अखोई पोथा सगी के केसु कायदे ngangbagi nate अखोई ngangi टॉपिक अम पिरेना ngangaga हेता याबसु नते तागदो मफम सिंगदा लेंगाको मरी लेनब सिंग एडमिनिस्ट्रेटर सिंग अरुग एग्जीक्यूटिव सिंग लेजिस्लेचर सिंग जुडिशरी सिंग नसु अखोइदगी हेना लाइलाइ सोब खंगबो मयाम सिंग दो ngasi लेंगाको मरत लोइ लेरे नत्रो मखोइगी पोट मयाम सिंगदा मदुगी पोचे नैनबि कांदा अखोइना ngasi थोंग थेलिबो पोचे थोंग हांगदोपिरो हांगदोकांदा सिगुंबा मयाम सिंगसे थुपचनबिरकांदा पीस हाइब पोतो पुरकनो होनसी अदुगा स्वाइदा अखोइ यंगो ngasi कनोगी अखोइ थादौगी लीडर दु आई इम्फाल द लई ngasi ने उरमबदुको अखोइ कसु फ्री ओरे अखोइ कसु लेते मा थागले मा मतोमदा लाकदुना यारोयबा अतै मयाम अमदुम कीबा हंगोइबदुको चब यावरिबा देन प्लेन द खरा हेलीकॉप्टर द पोरगा एयरपोर्ट द पाहेनबदुना यारोयबा हौजिक इवन अमित शाहना ममांग द मार्च 8 फ्री मूवमेंट लेहलनी हाई अदुगी मतुंग दमु था मगी मनुंग द बायोमेट्रिक अटेंडेंस लौरगा अतोप डिपोर्ट तोथोंनि हाई सेप्टेम्बर थादर केनो ओरंगनि अक्टोबर अमुक थोखरे मदु कछु माइ पाकिद्रे हंजन स्वाइ माइथीब लेबसे मसिगी महत्ता चिनगा थबक मानब पोट खरा लेंगाक सिंगी मरक्तक जिजो बोट सेंटर अरुग स्टेट जि पाइबिरु कांगुनसु थबक ओइना चिन नतब मीडिया द फजनब नतब थबक ओइना ओंथोपिद्रगदी और पॉलिसी सबजान सेमगा मिटै फ्रुपना हारिबा जगा अहुमजदगी हेक लेहनगिद्रबा मुथत खरबा दुम सुमाइ सुम चै चांग तंबा मुथतलिगे मतिक लेहनद्रिगे मतिक मणिपुर की इकोनॉमी मणिपुर की असेंग सक्तम मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कायदब आइडिया मणिपुर गांगरिबसे वहाई गतंगाइनि थबक तो ओंथोप सुंगम मोयना आई सुमाइन थमजे ओके फजन थमिक्रे इलोशलक कंक्लूजन पॉइंट ओजा बिरेंद्र त लाक्चगे ओजा खैगी आईडीपी सिंगी खैगी डिमांड हाबे तारे खैगी मसी मसा मसा की मेम दा हजलमगी पोट से मसीगी मतंग दा खैगी लीडर सिंग न सुंग सायो मादो सुदम पैनलिस्ट सिंग हाबी की बाय